ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ Arithmetic Progression ꯍꯥꯏꯕ AP ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯑꯒꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ Arithmetic Progressionꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯀꯣ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ a succession of numbers form according to a specific rule is called a sequence. ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯄꯪꯊꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ according to a specific rule ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯒꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ AP ꯁꯤꯁꯨ one of them ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ APꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ AP ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ AP ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯀꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯨꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ APꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯈꯥꯗ 1 A2 A3 A4 ꯇꯞꯄꯤꯁꯦ A1 ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯝ A2 ꯍꯥꯏꯔꯒana ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯝ A3 ꯍꯥꯏꯔꯒana ꯊꯥꯔꯠ ꯇꯥꯝ A4 ꯍꯥꯏꯔꯒana ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯔ ꯇꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ AN ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ NF ꯇꯥꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ APꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕ APꯁꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯊꯪ ꯊꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯨꯜꯅꯣ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦꯕ AP ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯕ GP ꯀꯥꯏꯅ HP ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯟ ꯇꯝꯕꯗꯤ AP ꯈꯛ ꯇꯝꯃꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯨꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯔꯨꯜꯅꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯟ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ AP ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦल ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ APꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ APꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯡꯇꯧꯔꯒꯆꯠꯄ ꯇꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ AP ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃ A1 A2 A3 A4 ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦ AN ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯄꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯝ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯝ ꯊꯥꯔꯠ ꯇꯥꯝ ꯐꯣꯔꯠ ꯇꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ AP ꯑꯃ ꯀꯧꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯣ AP ꯀꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ AN+1 dagi minus AN खाइदोकपसे equal to constant high for all n belongs to natural number. Natural number है n small s in a natural number the यावरी खाई हारिबा AN+1 minus AN हारिबा मसीगी difference है कदोपा मतम पुन्ना मक्ता constant अदुम तारगा लेरबा अदु तारगा दी मदुकी sequence तो कई कवायबा AP कवे सिनेबा यिंगसे मान हाइनिंग इसी करिनो कमाई तो बनो दी यिंगसी को
मान हारिसे हौजिक हाइबदो a1 a2 a3 sum satpusina an smile basa basi ap ama korokani karama matamda an plus 1 minus an equal to constant haibane an plus 1 minus an sida an sina sir number ne hai yeng sigo yamuna yeng wasi ani si yamune a1 ga a2 ga a1 siga a2 siga a1 ga a2 ga kanana sawi a2 na sawi kayam sawi ama hele hadi 1 dagi ama hengaleba adu taragadi ama hengaliba mangondagi khaidokpagi value a2 ga a3 ga mu yengo siso 2 ga 3 ga 3 na sawi ko adudi kyam sawi basu ama khaktani sawriba adudi a3 minus a2 adudi yoni mana next lakadriba next namdu dagi mamangi tamdo adum khaido oga satlo habaneba matam sida khaido pukudingi taraiba answer hai tare ko lengdaba masing ama sum taraga leirati habaneba masigi an plus 1 minus an ai desineba yo somdana an kalo an plus 1 n the plus 1 tawradi kya tare haidi 1 the plus 1 tawradi 2 2 mu lere 2 the mu plus 1 tawradi 3 haibadi general noiba potne masina haidi n sina 1 obi 2 obi 3 obi 4 obi haibadi yongoni n na 1 hello a2 minus a1 n na 2 hello a3 minus a2 n na mu 3 hello sidani ko no helise a4 haidi 3 plus 1 di 4 ne ko minus a4 a3 adagi n sina mu 4 hello a5 minus a4 sigi posinatra masiji matam pura mota kedova constant haibadi kedova fix oiba number ama hongdaba sida -2 tare -2 tare -2 tare sida mu 3 taraba asidi fix oiba kaudeba haibadi ngasai ke -2 taramaga su sida 3 tabam yapsilakpena constant natreba mar hasidi kedova fix number ama sum taraga leitaraga di hariba masigi sequence kari kaurone haba ap adu ap ama sequence with ke taraga di kari utare an plus 1 minus an se kedova a constant ne haibasa masima utpasina ap utpagi formula haitare chima khangjilase next mathang da laktori sina sida definition piba matamda sigi difference mai khaidongna bagi phone se constant ama tagadawni hai masigi tariba constant fixed number ama sum tari dini ko masigi fixed number sibu aikoina common difference ena khangnaiba masi generally d na denote taweba small letter d se adu hongbasu yai adu d na dum tawni haiba dinati adu generally d haiba pose ate sinaram question da topa d je atopa kanomani haina hexi na jing khai haitare ko masi ki doba common difference ni haina dum khan ganeba aduga han batamam leirodra e koi ki sequence am leitaraga di han batamam leigani ado ski apc go na so ihan batam se ke doba koina first time ne khangna reba jibudi wahina dam yawjare dana first time je koina generally small a na denote taweba haibadi a1 se ke doba first time tariba fixed constant yare ko se fixed oiba number do maduna kai ko eba common difference kamana denote toba d na denote taweba yare ko se adu di hoji makhata ba topic se kamain tawi hai matamda apm sumana leiba se magi n subatam se ki formula establish tawbagi amala aneba adu aduna next topic ta la siko de enet tam putokpagi apm gi n subatam putokpagi formula se lakchingai da ko ei ka ista kanom ta haram ge ba ko akoina ngasai gi ap gi definition piba matamda sigi mathematically p jingai da kedoba some lakadoriba tamsingdo mamangda leiba tamsingduda kaigoma fixed number ama sum plus toroga satlaga thamiba sequence to ap kawi haibaneba ko adudi akoina first term je a waraba aduga hariba fixed number do koina d kawi haigare common difference fixed number do common difference ne ko plus toro sali poto adudi ahan batam leire matang ani suba tam puthoke hataraga di akoina hariba fixed number se mangonda plus tawgani haibaneba adu taraga deni subus kela a plus d ana la eba adu target ahum subadana mo kedoba hariba a plus d sida amukasu kana plus to sintare d se amuk plus to ka mathang phangdoineba haibadi a plus kala kaneba twice d mathang da amukasu kedoba mathang gi tam phangge ha target d se amuk plus to sindoineba adu target kedoba a plus kana 3d haina smala sum chat pa yaba yare ko adu target de koina ene tam gi formula se sakana bona matam da ko de sangi se kai no hai target di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AP ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝꯁꯤ A ꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ D ꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯀꯃꯟ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯂꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦꯀꯣ then ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ AP ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ A ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ A plus D ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ A plus twice D ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ A plus kana 3D ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝꯒ ꯀꯃꯟ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯀ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝꯁꯤ A1 ꯅ ꯗꯤꯅꯣꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ any sequence amagi adu A1 si kya tare A lere A2 na kya tare A plus D lere A3 na kya tare A plus twice D lere A4 na kya tare A plus thrice D lere si bu ne bre si adu di yeng si ko mo si kamai I no ji amun yeng si ko ai nakanda ithokye mo si kamai I be ya ge do ai na si se A haiba maga plus sigi 1 si na se ꯑꯗꯨꯗꯤ D ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ 1 minus 1 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 0 ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ A ꯁꯤꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯒꯤ D ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 1 ꯂꯩꯕꯅꯤ 1 ꯁꯤ 2 ꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ 2 minus 1 D ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ kaisu kaide ko next matang da a3 se aina a plus haraga sigi 3 sidagi 1 khaido di kya tare 2 adu sigi 2 si taba ngame ko this mine iba yare ko adu di sidasu a plus sigi 4 minus 1 di 3 natra smaina aina term se first term second term third term fourth term sum matang irak pase first term dana 1 dagi 1 minus tawi second term dana 2 dagi 1 minus tawi third term dana 3 dagi 1 minus tawi fourth term dana 4 dagi 1 minus tawi sigi sequence ke do ba koina sum sathareba adu taragade koina putok tuise ns suba term haibadi an putok ke tar baga thadoine ko sta looking at the pattern we can say that kind like sum yaw yorabni ko stila isi kaino tar ga specific pattern ji kaine heba first haragana 1 de khaido e second haragana 2 de khaido e third haragana 3 de khaido e fourth haragana 4 de khaido e ba adu taragadi n hai taragadi a plus haraga n minus 1 whole d hanas mana thamba yarodra formula ama yare ko se basigi formula se kanagi formula ne ba nth term of n ap d kamane ba a plus n minus 1 whole d common difference ne ko d sina a sina kai ne ba first term si loiraga hojikte lekta atei kaisu thoina yaudre noi lekta khoigi exercise ta dum lakpa yare adudi exercise ki question khara selection tause aduga exercise se dum yame question se 17 yawi 17 yawi ba question se hojing asigi part sida khara holorase aduga anisibo patana exercise khaki oba ma hose yare ko adude se hojik se exercise 6.1 ji da kitang lakhalam se question si ani muktang yam lubadi na te mal hai se ke doba question number 1 da p che sequence ne habani ap ne habana te ko masi se ap oibra hana hangba oiramagana makha tana amagi first term putu u common difference putu u aduga makha tana lakadaba term ahum duga putu u musineba adu oiramdrang oiramdre adudi ap ama check tawba se kamai check tawduni yengsi ko ani subadagi ahan makhedokpa sisu ani subadagi ahan ba ani subadagi ahan basmai matang kora lakadabadagi mamang gidu minus tawdune haibadi sigi onadi kana 2 square dagi 1 square khadoe kata je 1 taraba next matang da 3 square dagi 2 square khadokse 3 square dagi kana 2 square khadoe adudi kya tare 9 minus 4 di kya tare se 5 yongoni hek hobaga answer je lalabra yong asidana 1 tare sidana 5 tare fix oiba number ama oirebra oidre ko adu maramaduna sima ap natre hadi manadre ap natre hana thum tage yare hadi ap natre banina first term putokui matau tadre common difference putokui matau tadre duga next 3 term ibe matau tadre next one number 2 da mo yengse 5 tagi 8 khaido ani minus 3 chumi ko matang da muk 2 dagi muk 5 khaido ase so minus 3 matang da muk minus 1 dagi minus 2 tawase this is minus 3 tajare adum manare to thokba yade ko minus 3 manare ka to khiba yade ko a loibo check tawgadam ne ko hojiki se sidagi si khadok pata gore ko next sidagi mo si khadok se habadi minus 4 dagi minus 1 khadok se minus 1 equal to kya tare se minus 3 tara male
adudi atai check tawninga yaudre adudi sigi nang hek khaido uba khuding gi taraiba value se -3 -3 lona tarakpena some fixed number ama taraeba ko maram aduna masi kari ware ap ore ap si the first term a si kana ware ahan balere si kana neba 8 common difference d si kamai toba sigi fixed numbers kana neba -3 mathang tam makha taba io hai mathang makha taba tam sing judi aroi balere tam se sida -3 plus tolo chala lore ba judi -4 da -3 plus of sida di -4 plus -3 di -3 dum laksara ne ko adi kya tare se -7 next mathang da -7 da mu -3 plus of silo kya tare -10 mathang da -10 da mu -3 plus of silo kya tare -13 haina mathang ki tam hom mas mana ibira ne ba yare ko se aina samna roin hola bane ko next mathang da question khuding gi di khala khadi holam se question number 2 da mu yeng se ko question number 2 das mana man hari sigi roman 6 ne coin khalise mana a first term a hari ne ko common difference 1/3 pire man hari se masi si naraga ap du gi n term putu du putu amatung da ihan ba tamari du putu sine ba du dinga sai khoi an gi formula hai tare an gi formula si kamai lai gi ba koina a plus n minus 1 whole d han lai bane ba du di sida a gi value si kya ne ba -5/3 sinjilase plus n minus 1 d की value ना 1 by क्या तारेगा 3 समान इलेगा अतो दी कोने ऐसी तो काय बा मतलब सीधा -5/3 है बमगा plus सी मतलब का ऐसी को n minus 1/3 अतो दी ऐने LCM जो 3 लाओ तो a तो दी क्या तारे -5 plus n minus 1 अतो दी क्या तारे से n minus 6 by क्या तारे 3 adudi masisina kari pireba n tam pireba jita mana first 4 tam putu haibena a1 si kana sunate si pijaram ne magi a1 si 5/3 madi product to yare next a2 si 2 sijelo 2 minus 6 by kya 3 haidi n give a n have tam da si n if ja a2 hai kan 2 sijela ne ba da di minus kya tare se 4/3 in next mathang da a3 si 3 sijelo 3 minus 6 by kya 3 adi minus 3 by kya 3 equal to kya tare se -1 then the a4 wali a4 sina kamai to basi 4 silo 4 minus 6 by kya 3 to the -2 by kya tarani 3 samain to roga first term second term third term fourth term by mari puto tamari puto musine ba samain to roga tai mana barte system hor se ko se am live ni yam kana sida matam mangal ro se ko Hoji question number 3 da su amakak lakhol se roman number 4 si lakhol lage masida hari si kamai to mana hari se sigi ap ni hara mane ko mana already sigi 18 tam puto haiba adana 1 so 2 so 3 so mangai is 11 tam 15 tam 20 tam puto lo hangba tune samane si dol piki samane ko 18 tam puto ki hai tarage de koina first ap hai tarage di first tam ma sangi common difference ma sangi hai bis de koi kauro se ba ko tarage di here first term se here first term को थारा रोय से a equal to √2 ni next d common difference है आते already ap ने हायरम बने ना मैं अब म चेक ताउ ले रनु सिदगी सि खाइदो ओबा क्या तारे से 3 √2 दगी कना खाइदो छेबा √2 ap ने हायरम ते चेक ताउ दरसु यारे को मा क्वेश्चन दे ap ने हायरम बने ना अदुदी 3 √2 दगी √2 माइनस तो बाय से क्या तारे बा 2 √2 तारे बा यारे को से अदुदी माना पुतुक्ति से a18 हाबदी 18 सुबता अदुदी ngasai formula panamatamda sida leire formula do an formula se a plus n minus 1 whole d haibane adudi a18 hai taraga di a plus 18 minus 1 hairoidra adudi 18 minus 1 ji kana ne ba 17d hane direct thamba ka sukai deba yare ko adudi a gi value se √2 ni plus 17 d gi value na kya ne ba 2 √2 ne ba दो तारे दी क्या तारे से √2 प्लस क्या 34 √2 तारा बा जो मैं को 17 into 2 दे अदे दी क्या तारे से 35 कना √2 समाना सुम क्वेश्चन नंबर 3 दे हम 9 पुतो पे यारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दो 4 का 5 का से अदम माने 4 का 5 का माने से आई अमा वाला को के 4 के अमा 5 के अमा माइनस याबो तौरगे का 4 के माने पर 2 जन तौरगे को question number 4 siga question number 5 siga hot pagi niom se samane kadai da khenari no ka da answer pi bagi mon khatang khena bagi wane ba man hari se smai to ba question number 4 da hari sina sigi -204 se sigi ap hara me ko mana sigi ap sigi one of the term mo ira kadra sini man hangisi adu din na khoina oiba oidaba if possible osin duine ba khoina oiboi da khangde ko hoise oirombra oirandabra khante if possible oitok pa yaraga di let a n id n su
tam le lo su lo ba -204 si if possible oidi haibna te go oiraga di yaraga di haibne ko adu yaram dragana lana tara ani yaramagna chumna tara ani ko sida lagtu se an की formula da कोई सी इदिंगा दबु दे कोई first term do a equal to 10 ni common difference d equal to 6 minus 10 equal to -4 ni kana iram du ni ko du mai samjil le ko du ma de sidagi 64 10 khaidok pa ko adu di a plus n minus 1 whole d formula ibi de ko -20 kala ani 4 adu di a ki mohota 10 thamase plus n minus 1 d की महत्व क्या था बसे -4 equal to -20 क्या तरह से 4 हौजी n पुथोक से बा सी मतुंग द कदा होई तो दिस स्टेप से केनेबा n पुथोक पे स्टेप ने तो दिस n पुथोक के तरह के सी से था बसे को यो n -1 -4 सम था बसे को सी सम सक्रो -10 सक्रा ने को दे -214 स्पाइटा जरानी यारे को से 10 से खाइदो खरा ने को दे माइनस प्लस 1 गने बा सुना का दम होत के को implies अदि तागदि कमाइला अनि n -1 पुथो के तागदि -4 डिवाइड तौर सिको अदि -214 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइड तौर को अदि n की वैल्यू पुथो के तागदि सिदि क्या तारे 2 न का सिको माइनस आना कैंसिल तौरे 2 न का अदि 107 बाय क्या 2 अदुगा +1 लानेबा सिगी 1 से सुन प्लस लाख पेनेना अदि सिगी वैल्यू से क्या तारे अदि 2 प्लस तो सिंता गदि 109 बाय 2 अदि करी कंक्लूजन अकोन पी दिसे अखना रोमान नंबर 1 बदेन होत्रे को 1 ओइगरा 2 ओइगरा 3 ओइगरा सिसी वन ऑफ द टर्म ओइब्रा हंग तारा गदि नंग ए एन लॉक्शन ग्रेबो को लॉक्शन लमतुंग सिदा तारा इबा n की वैल्यू से नेचुरल नंबर अमा तारा कदबनेबा करी गम सुमगे हाय तारा गदि अदुबो इन हौजी हसी तारे वैल्यू से नेचुरल नंबर अमा नत्तेबा सि नेचुरल नंबर दे याउदेबा मरम मदुना मरम ने कोई पी से याउद्रबनेना नेचुरल नंबर अमा दे याउद्रबनेना मसिगी 204 हारिबसे वन ऑफ द कदोबा ताम ओइबा ngमरोय हाबिसिमा खंगसेबा करी गम नेचुरल नंबर अमा तारा अक तारागदि मासे वन ऑफ द कई ओइदिनेबा ताम ओइदिने हाना कंक्लूजन तादोइनेबा मसिगी होलेबा सबनबा मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 जो होतोइनेबा क्वेश्चन नंबर 5 ता हंगिबा मोंगसिना द येंगसिको क्वेश्चन नंबर 5 ता हारिसे माना आई इथोके को मता येंगो क्वेश्चन नंबर 5 ता हारिसिना सिगी ताम अमा ओइब्राना हंगमनेबा क्वेश्चन नंबर 4 गिदुना दो क्वेश्चन नंबर 5 किसिना कमाइन तवे हाबे मतमदा ताम अमा ओइब्राना हंगबना तबा सिगी एपी ने ऑलरेडी पिरामे को मागिसो अदुगा 0 से क्या सुबो ताम नो सिने मान हंगिसि ओइब्रा ओइद्रा हंगबना तेबा ऑलरेडी ओइरे से खंगाबनेबा क्वेश्चन नंबर 5 किदि अदुदी इफ पॉसिबल हाइना ngasai थागिबदो सिदि थारोइबा सिदना सिना ए ना क्या ओइरेबा 84 नि डी कॉमन डिफरेंस तुना क्या सि 80 देगे -84 तवरसे अदुदी क्या तारेसे -4 अदो एरगदि अखोइना let a n equal to 0 से लौतुइनेबा अदुगा ओइब्रा ओइदब्रा हाइना हंगमगदि ओइब्रा खंगदे मरम अदुना if possible हाइ वहि तफुंगनेबा मांगदा अदो सिदि if possible थाररोय ओइरे हाबसिदि खंगबनि क्या सुबनो खंगदबगी वानेबको अदुना a n से 0 को माना हलेबा मतमसिदा फॉर्मूला पानबिरनि a plus n minus 1 whole d equal to 0 दो तरह दी a की वैल्यू क्या नेबा 84 नि plus n minus 1 d की वैल्यू -4 नि equal to 0 लानेबा अदो रग दी implies यंगसिको n minus 1 minus 4 इन होल इस बाय होल को इनटू को तो सिलो को याम नुआई तब ने को इनटू तो सिलो होल पसे सिवाय थांदो को बा सोंदा क्या तारे से -84 तारे अदुदी सिदगी एना n -1 पुथोके तादि -4 न डिवाइड तौरोबा सोमदा -4 न डिवाइड तौरदि माइनस कैंसिल सखरगा 4 न क्या तारे से 21 तारा मनी 4 न डिवाइड तौबदा अदुदी मसिदगी अखोय n की वैल्यू से क्या फंगे सि सोमदा 1 सखरदि क्या तारे से 22 यंगोनी गसाइगी ममांग द होतपदना n की वैल्यू से नेचुरल नंबर यावो मतारते हजिति यो n की वैल्यू से नेचुरल नंबर यावो मतारे को अदु बस माने इदौ नति को सिदि सिगिदि एना सि हापकदौ नति एना इसिलिसि 22 तारे से कै नोय तारे गदि 0 हाइबा ताम से हाइबा एपीसी के क्या सुबा ताम ने हाइबा 20 सेकंड सुबा ताम नि हना आंसर पी दुइनेबा होटपगी मेथड सब माने कंक्लूजन द खेनबगी वानेबा क्वेश्चन नंबर 4 गिना ताम ओय नत्रगा ताम ओइदे हाइ नेचुरल नंबर दे याव नत्रगा याव दबगी मतुंगिना क्वेश्चन नंबर 5 त नमु कदौबा ताम ए एन लफिलगा एन की वैल्यू पुथो मतुंगदा 20 सेकंड सुबा ताम नि 25 सुबा ताम नि 31 सुबा ताम नि हाइना आंसर कंक्लूजन पिगदबा सिखकतने खेनरेसे
यारेको से अदो इतारगदी हजिकसे क्वेश्चन 5 सिबो तौर मतुंग सिता मखा ताबा लेमोरिसिना मतंग यानी सुबह पात ओइना थेंगनरसे दु ngasiगidi matang सिलो सिंजरागे थैंक यू